أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hayırlı günler, Allah Teala hayırlı durmuşlar nasip etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne mutehabbine fillahi fi zillil arş dedi. Yani Allah Teala rızalığı için birbirisi bilen dost bulup birbirisi bilen yaratkan iki mümin Müslüman kıyamet gününde bir nindi kulege bulmagan vakitte Allah Teala'nın şu şeğeriş kulegesi aslında bulurlardı. Yani şolay Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayeti bilen bizge nersedi? Allahu ellefe beyne kulubikum, sizden ko'ngligizga bir-biringizga qarata do'stlik muhabbatin, bir-biringizga qarata hayırlı do'stlikni жеткирер. In kuntum gaduvan, hatta düşman bo'lsangiz bir-biringizga dedi. Shunga ko'ra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da aytib etana, ol oyatga keltirib, biror turli kishi senga dushmanlik ko'rsatsa, o'lib bitib dushman bo'lmoqning bilan deydi. Oxirdan ol sening do'sting bo'lishi mumkin bir kun. Bir kishi bilan do'st yurishing ekan, o'lib bitib do'st bo'lmoqning bilan deydi. Ertagasi kun sening dushmaning bo'lishi mumkin oldi. Ya'ni eng qo'rqinchi yaqin do'sting sening dushman bo'lib ketib, chunki yaqin bir qati yaqin aytsang, sen onlarga bütün ish siringni ochsang, ertaga dushmaning bo'lsa, sening bütün ish siringni butun dunyoga shashashakdi. Ham shulay bo'ladi. Lekin endi inna mutahabbina fillahi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo rizoligi uchun do'st bo'lib, haqiqiy do'st bo'lgan, bir-birini suygan, Alloh taolaning shu qo'shqani bo'yicha do'stlik tutgan, bir-birini yaratgan iki mümin Müslüman turunda aytganda, fi zillil arshi deganda, ana o kunni Alloh taolo ularga rahmat qarashi bilan qarar. Ularga o'zining rahmatini ingdirirdi. Ya'ni do'st bo'luv masalasini ko'tarar. Umuman islom dini Alloh subhanahu va taolo tomonidan bizga jibarilgan bir-birimiz bilan do'stona bo'lib yashash uchun. El-mu'minun ve'l-mu'minat awliya'u ba'duhum li ba'd. Mümin Müslümanlar, erler olsun, hatun kızlar olsun, birbirisi bilen dost bulurga tiyişlerdi. Hakiki dost bulurga tiyişler. Yani mümin Müslümanını düşman tutup da küfürlükte jirgen, kabahatlikte jirgen kişini dost tuttu ise onun ahir neticesi nerse buladı. Kıyamet gününde kimini dost tutsan, şunun bilen birge koparılırsın. Senin kişi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün dostunun dininde bulaşacaktı. Eğer şu dostunda qarağız, yakıştırıp qarağızdı. Hem indi mümin Müslümanlar birbirine evliya, yani dostlar, bir katı birbirini yaratışıp şu kadar hakiki dostluk turunda aytılar. Dostluk neşik bula ol. Yani onu da bilirge tiyiş bulabız. Eğer de mümin Müslüman birbirine dost bulsa diye Allah Teala aytı. Ya'muruna bil ma'rufi ve yenhavna anil munkar. Birbirinin naşarlıktan tıyyalarlar, birbirinin izgilikke şakırlar. Ana nindi dost bulurga tiyiş iken. Kur'an-ı Kerim ayeti bizge anlatı. Dost nindi bula? Eğer de dostun seni Allah Teala'dan bizdireyken, Allah Teala turunda sen uylab oturganda, g'ibadat qilirga oshqilganda, şuşlay Allah Teala'ga yaqin ayırga tırışkan vakitte senin bir dostun seni ondan şiddetleştire başlayırken bu senin düşmanın de bilde turdu. Dost kişi şunday bola, seni her vakitte Allah Teala qarab tura bitdip, Allah Teala bilen seni kisete, sen onu işlemedi. Bir naşarlık işley başlasan, Allah Teala ko'rib tura bit seni de. Kardeşim, Allah Teala koşkan beş tapır namazını okurga, eyde beş tapır namazını okuyun bir gelip. Qaybir kişi şuşlay aytganni özüne bir qattigi sirkasi suv ko'tarmaydi, sen men narsaga namoz bastırmoqchi bo'lasizmi deydi. Bu bit sening haqiqiy do'sting ekanligini ko'rsatkichi. Senga kelib aytdi, do'stim deydi, ayda besh tapır namozga bosdi. Alloh taolo qarshida biz ikkovi birga do'st bo'lib şuşlay g'arishning ko'lagasi ostida turashaqmiz. Shulay Alloh subhanahu va taolaga yaqin bo'lashaqmiz. Shunda birgalashib bo'lashaqmiz. Jannatda da birgalashib bo'lashaqmiz degan so'z bit. Naşarlıktan tiye, birer kişi bir naşarlıkka barmakçı bula ya ki boş söz söylemekçi bula da Allah hakkı için bunday söz söyleme dostum dey. Şın dost eydi. Allah hakkı için bunday iş işleme.
Kerakmagan ishkishilikka kirma, buzuqliqqa kirma dey, shin haqiqiy do'st aytdi. Sirkasi suv ko'tarmay turgan kishi tag'in buni o'zining takabbirligiga qo'yib, ko'pirnib ketadi, ona narsada sen menga narsadir o'rgatmoqchi bo'lasan deydi. Yo'q, bu haqiqiy do'stlikning ko'rsatkichi bo'lib turadi. Sening dushmaning nendey bo'ladi? Agarda sen bo'sh so'z so'zlaysan ekan, ol senga tag'in da o'shaqqa o'tin taqqan kabi senga tag'in o'zini bir shu shunday so'zlar bilan seni tag'in da quturta. Seni namozga indamay kerisincha yararandan so'ng o'qirsan, namoz bit endi onun qadar oshiq hech narsa tugul, dunyoda yasharga kerak bitadi deydi. Bilda tur bu dushmaning. Bilda tur dushman bu. Chunki onday kishi yoki sen bir nashar kishiga bir kishiga nasharlik ishlarga tilaysan ekan, ularga bir nasharlik ishlarga kerak, ona deb seni qizdira, ularga sugirga kerak, sug'urga kerak, ona tigila yeterga, falan yeterga, tugan yeterga kerak dey. Bilda tur bu sening dushman. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shulay yo'q ana o'zining sifatlaridan qaraymiz. Abu Bakr Siddiq bilan borgan vaqtda Makka mushriki qarshilig'iga kelib chiqib, Abu Bakr Siddiqni etdan olib o'tkazsuga. Muhammad sollallohu alayhi vasallam shul vaqtdan ishlay, Abu Bakr Siddiq dashmisha boshini yeb turgan vaqtda jilmayib qarab turadi. Shul vaqtda Abu Bakr Siddiq shiday olmaysan, o'zingni bilindi deydi kishiga aytdi. Muhammad sollallohu alayhi vasallam qoshin jiyirib, shirayin sotib ketib bora. Ortidan qo'yibdi, "Ya Rasululloh" dedi. Ul meni etdan olib o'tkazgan vaqtda sen jilmayib qarab turding. Hozir men o'zim sen o'zingni bil degan so'z orqasindag'inida sen endi jimirilib shushlay ketib bording deydi. Tegi vaqtda farishta turadi ikkarag'izda deydi. Sen o'zingni yoqlay boshlag'ach Alloh taolo aytdi, bu o'zining o'zi yoqlay ekan. Alloh taolaga muhtoj tugul ekan, o'zini yoqlay olar ekan bu. Shul vaqtda farishtani oldi, yana o'rniga shayton keldi. Shayton bo'lgan yerda men bo'lmayman deydi. Mana ne do'stlikning Abu Bakr Siddiq bilan bek yaqin do'stlar, ixlos do'stlar. Ana u aytabi Abu Bakr Siddiq ul azgina qolgan edi deydi. Payg'ambarlikka azgina qolgan edi deydi. Agarda meni payg'ambar etib saylamasa, Alloh subhanahu va taolo Abu Bakr Siddiqni saylar edi deydi. Ana Umar ibn Xattob turunda da aytdi. Anısını işikti, agarda mendan so'ng tag'in bir payg'ambar kela turgan bo'lsa, Umar ibn Xattob bo'lar edi dedi. Abu Bakr Siddiq turunda narsa dedi, agarda meni saylamagan bo'lsa, Abu Bakrni saylagan bo'lar edi dedi. Radiyallohu anhu. Shuning qadar do'st kishini ishlaydi. Talashmaning bilan deydi. Talashma. Qabahatlikka kirma. O senga oqirsa, baqirsa da kiytandan. Bizim bugün gündəgi Müslümanlar gibi tügül qaybirlər şulay var, neşikkina bulsa da şemetib alırğa, şemetkende ikincisi kiloda qotiraq şemetib kina tügül, soğuk dey. Qayna, nerse qarab turasın, senin ölüşüne kirdi beyt. Senin beyt, nende derecede malını aldaladı seni, yalganladı, senden qaşıp yürüy başladı hazır. Sana dost olup жүрген edi. Qayna şunu, tört, tiglayt, bulayt, tutsam men seni falan etermin, tügel etermin deb aytdi. Bu düşman. Dost kishi narsa dey. Alloh taolo duo qil, Alloh taolo ketirir u kishini. Alloh taolo xayrlisi bilan tavfiq bersin deb so'radi deb aytashak. Alloh taolo tavfiq, hidoyat bersin, shuni so'ra do'stim deb aytashak. Shunga ko'ra İki kişi bir-birisini Allah Teala rızalығы için yaratsalar, mümin Müslümanlar. O vakitte g'arsh ko'lagasi bilan ko'lagalanib turacaklar deydi. Ol neydi gün? Kıyamet gününde quyosh shul qadar yaqin aytılır deydi. Kişiler terlab basıp dururlar. Qaysının tizinden öz terinde basıp durur. Qaysının teri shul ağa ko'kragine kadar tuturur şulay. Ko'krakka kadar özünün teri içinde basıp durur. Ağıp düşken terlerinden. Qaybirisi de boğazına kadar olur deydi. Terler, mileri qaynar kişilerinin deydi. Mana şul vaqtda bir necha kishini aytdi Alloh subhanahu va taolo ko'laga qarshi ko'lagasi bilan ko'lagalar. Ham eng birinchi shuning ikki do'st. Bir-birisini quturtib tugil, bir-birisine qarshi chiqib tugil. Ko'ramiz bugungi kundagi Allah saklasın Müslümanlarga bir-birisine qarata nindi düşmanlık uyata düşüşü bizning düşmanımız. Gadu mubin, şeytan lagnetullahi aleyhi. Onların tekebbürlüklerine
Аларның нәфисләренә кнопкага баскан кебек баса да, бер-берсенә карата нинди дошманлык күрсәттерә, нинди дошманлык чыгарттыра. Күрә алмыйлар. Шуның кадәр теге бер-берсенә нәфрәтле, шуның кадәр ачулы. Алла гына сакласын. Хәтта бер-берсенең канын түгергә дә уйлап та бирмиләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйткән хәдисне үзләре укып торалар. Ике мөселман бер-берсенә кылыч күтәрсә, сугышсалар, икесе дә җәһәннәмдә дигәнне. Яки Алла Тәгаләнең аятын аны искә төшерсәк, хаксызга, әгәр җинаят кылмаган икән ул, әгәр җинаят кылып та шушы яши торган дәүләтеңдә, яши торган җирлегеңдә үлем җәзасы булса гына, ул суд, хакимия, шушы мәхкәмә генә, шушы үлем җәзасын чыгарып шулай гына аның гомерен алырга мөмкин, башкасына нахакка кешенең җанын алырга ярамый. Коръәннең аяты, юк, моны башкача китереп чыгаралар. Хәтта кан кую дәрәҗәсенә китереп җиткерделәр. Хәтта инде шушы хәдисләрне күрә торып, аятларны күрә торып, Аллаһу әлләфә бәйнә кулубикум ин кунтум гадун. Дошман булсагыз да ашыкмагыз бер-берегезгә, сугырга, бер-берегезгә тел тидерергә. Алла Тәгалә узакламый сезне дуслаштырыр ди. Ул үлфәт мәхәббәт сала күңелләрегезгә ди. Шуңа күрә әнә Алла Субханаһу Тәгаләнең шушы аятларына һәм Пәйгамбәр саллаллаһу әйткән сүзләренә һәр вакыт кулак салабыз да уйнап түгел. Кайберләре бигрәк тә менә шушы яшь буыннардан хәзер уйнап шушларны уен көлкегә алалар. Ягъни укыйлар, аны гамәлгә кую юк. Үзенең күңеленә ошаган гамәлгә куя, үзенең күңеленә ошамаган гамәлгә куймый. Бу дин түгел. Бу адашу, саташу, диннән ераклашу. Шайтан юлы. Риджзун мин хутуати шайтан. Шайтанның изләренә безләрдә булган риз, нәҗис. Шуңа күрә Алла сакласын, без бу дустана булып һәр вакытта да белеп торырга тиешбез. Алла Тәгаләнең рәхмәтенә шулар гына ирешерләр икәнлеген беләбез. Үзебез бер-беребезгә дустана булып, бер-беребезгә мәхәббәтле булып, һәр барлык мөмин мөселманнарга да я Раббым күңелләребезгә үлфәт мәхәббәт, ихтирам, игътибар, мәрхәмәтлек хисләре салып, үзеңнең сөекле, тугры, риза булган кулларың булуыбызны насыйп ит. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Аллаһу акбар.